everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie sa napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Kanti Calera family, dita Agoo La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear manang biyanang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara kang manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mat-inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dinto mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa balay. Jak kayat dayjay. Alakad no kasta ti kayat yo. Makiwin na sumasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak, tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang iti sinasa utiinam kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapol kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko namkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at matkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyak matlaang ti ma-stress. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anok mat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na dya babae, oh. Makita yo ka de? Itakla ang makita na dya dito lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigo na nagnaod di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaod di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't na ita. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasag tuman nga ron tiyagpasya di tabalay na tatapidring. Ay ket, sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikliknak anggal. Isom ti kagasat ko. Ay ket, sapay na ko maa. Ta damat gasat mo ken kwa na kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong parakan ka. Ni, tay samat lalakaan asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Day talaang ti bagam? Nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong dagawid. Tatingi-tingag mo't nga mo natiriknak Anya tiyam mo, naman nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rod aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt.
Inggatangan kamutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo Loreto. Ta sigurado adita mo't maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo na. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apaya sino man anday tatayra. Tay ka barbaro nga armayot nanang. Magustuak nga tamot lahat. Una na, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, kag bali na parikotyokin ko na. Jak pa'y may pasar dito ya. Ta dinak pa'y mat inaklong. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Jak mo nanang. Mamantay to ano agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa kang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti dayja abarutan na sigpag. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. No kas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo titulok day ta ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basik. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Jak nga rod amo no danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak linabas kanya. Makita ka dagos na danamnama ka nakwana, mabantitigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae ka anakan? Wanat ka tiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kayo. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nak ata di ka naumakan naupay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak ngay. Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak. Jak kaya ti maluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka? Ipakpakaunak laeng. Tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan yun na iti pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti da ito Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasaradagosan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaamamok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. No didak kaya ta ka kailangang makanyak. Makiwin na swasa kon kini Reggie nonyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katubay ano kaya't nanti mga sawa.
Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay am ngay sortag desisyon para iti dayta, kabagay. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam. Anya turasan. Nasapa pa'y mat na nang? Bayan nyo na ta maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na. Masapa nga agreeng ta ilutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalin ti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam. Naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay. Kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumana umatitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala. Ituloy mo lang tati maturog. Ay, awa na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya tikas tagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan tikas ta kabalay. Isa lumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dayta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para ti dayta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa ya ka ni nanang. No masapo na masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer ti ring nana no sukatantan iti baro. Anya? Ninanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan na nang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami na kiti merienda. Umay muramanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba. Saan a lalaki? Di ka man nagpa-under di ta asawam, Reggie. Kakaisuna di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay dayta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka na itiwalays. Sala mabalintikas ta kanya. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yo takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak ta asawa na? Iso siyak ti rumba nga surutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Dinak panawan. Wala. Surutag amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman nakias asawaken ko na. Awang pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday ya atay ra iti anak ko.
Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasanguak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan diya kasawa, Diyos ading ko. Basol mo mutlaeng Ta pinanuynuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramidin na. Saan apanangander day jay? May sakamat. Kanunungan pa'y ti aramid da dya babae. Kat puno matibagbagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilaba dagiti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam di mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparaken kwa na. Parparigatem ti anak ko. Jak parparigatan ta anak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mat ngamin. Di makkel nga na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yung ayaran na, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isopasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Aramidik mat amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktog ngaran. Tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay saanan. Tayson to mo layuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam. Ala, apa yung nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbag ti motor ko. Di ka agmotor, tanabartag ka. Igil ti tulbag ti motor. Ako wala ako ng duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Masa? Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Nadisgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ang sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni Tamat Laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napendaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa ambyag mo na ito. Iso pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Ado nga minti na dait apas sa tarupam. Adnan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae. Ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko.
Ah, ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak Tayra. Balasan ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na ka iti balay. Sika ti sapsapulan na balasan ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman iti balay. Kat, kumusta nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasan ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Ad-addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman ak tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod. Maklunak nga ta ni nanang mo nagsubliak di ti balayo. Ure kas kasano, kayat kang asikasuan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kit nga rudan. Silulukat lat tatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na. Gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasan ko. Pakawanandak mat ananang. Aklunag ka naglablabasak. Gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan ka lang ng aramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tayra balasan ko. Kat ikarik. Diakon pakibiyangan ti panagdenayo nga agasawa. Hello gagayam na imbag ka naragsakal daw yung amin nga labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man ka ni Kabsat Marlon, saan napod na nagan, dakin kapadasan iti may patangatangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray kon di flight ko, impapas ko tinag happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. So da kanon ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaano lang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat madkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe Kat sigurado nga rutaan anak ka. Wan ananang. Agurayak langan iti awag na kanya. Ay na, itapay lang. Aggagatulan tinakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Baikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa'y kawaduwadan na. Oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa munto planon day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kalhulyaw. Kasano anamon nyo nga kat secret lang mat dadya ko ma. Kasano a secret? Kat iwarwara gawag mo mat iti tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo $1 te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas iji anak ka. Warang ka sure na dyan kat masigurado kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka umay kanto iji balay inton malam kaagpasyatak man. Apay agpadispedida kan aya. Warang ka rogya akong tagpadispedida. Huston to, nag-flight ako.
Apay, naumakan ngagtaltalon ka na ka. Murang girl, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatag. No kaya't man ka, saldaan pa na eh. Alang aron, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan ni bangkag mo no ilako mo. Sa nabali, taintun makaigima kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako na. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam. Tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pa'y langan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dito yan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ugat na lang. Ipapapas ko lang matyaginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya ang Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na nako. No kasta, awanan at idagaaso kayam. Yawaran na. Ta praktise ko unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga bangkag kaya ramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Na yun na ya. Di kay kadiagdanag na nang. Tano maka-abroad ha. Pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kaya tiyo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panag-abroad ko na nang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na. Inawis da anapan ije sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni Nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Gimato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan ko, ana. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngam awan mo tad. Naipalingki kung tay inted ni Marlon. Ni Marlon ko ma, auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mga tinsan. Ay, Insan, bumulod ako mapay lang iti kwartam. Aramatan ni Nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na ito. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Na, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie. Awan man la apulos mo't tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod da taon. Rugyan dak mo tayo nabuluran. Ay, saan nanang? Ore da kwarta, tsak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagidya akabagyan tayo. Taamu na ngamin nga agabruda ko niti mabiit. Sigod man ta saan nga mas asidag dagidya at tao. Sa dalam makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulang da.
At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pay ngamin siya ka nakakakasinublat kong agbantay. Inak ko may ruwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom daytoy. Dimbawatak ngamin iti pagparingkikin ni Marlon. Kat addapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang harurayat. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasan ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay addapag nami itang agagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nganti solidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga eh. Nakadiskitar damat lang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mo't lang nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwarta da. Utangan da pa'y laang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang aruden tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramiden na dito'y. Itapay laeng, sursurwen yun, tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasin to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manan itipilk adipay napusaan. At dayta kay manan. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain no maamuan dagiti karuba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain ngay. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Ta iso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapol mo, Mare Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niya. Wen ko nakmadagusin tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ah, ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. Astrikin yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanin tirong baga pagsaritaan tayo. Ah, ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Sitting pretty kan tulatan, tasya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa imot laag flight. Idin tutan ni Jerome akaanak ka kat nag-flight tayo. Imun unakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururayak layangan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan ati sukayam. No kayat mau. Si kapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaabrod kan.
At no saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinong. May ikawa ako na mainitan. Nakita nyo, pimudawag nga runan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga nakagayam iti babaunan yaw. At pagpasweldo yung ay. Ang dapay mo din naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no may boss. Ang dapay mo tay bakak. Ang dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakom barok. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nana, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, so nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken, dahi tayo driver tilugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas na mapasyar di Luzon. Ipapastay kag pasyar. Tamang ano, mabayagak to ni di abroad. Di kayong ton masango ngay pasyar. Anya, Apay, papanan nyo, Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, ha? Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka iti dingwan iti palay. Apay, isa nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo, aya? Sana tagorder kami tulatan na. Ay, agasan. Talaga big time kayo, ah. Pasyar kayo, pasyar. Ngamjay repyaw, aumpay kargana. Ha? Kargaan nyo mo, ah. Sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga ba't Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ko manan tayo post ni Marlon. Agsasarunumot ti pagpaspasyaran yaw. ay na, jakon si murot iti daduma na pananda. Namindwa akla si murot kun kuana. Agsasarunumot ti post na. Nasursur ng samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jaka mo iti dahi aka anak kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpitsuran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na apitsuran. Sa bagay, ipapapas na siguro na. Tadi nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unahangam ka babain. Amangan no ibagada nga agpalpalas to. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo, tanakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga kitinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamangingina na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw, igatangan dak mamut iti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabong nyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba, nga mawampay mamerienda mamot. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngamdi ka pa'y gumatang itinayima sa sidaan mo. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan, Nana Marcia, nanang. Napili ti sidain. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka di ita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano bulan ang tinapalabas. Kuna da idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige.
Ta mapanak tuman nga agpaisaw na nang. Hello, Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nanana, gawanan. Ah, awanan te. Awanan na itinamnama ka dolyaris na nang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Suba na gaya. Tawanan tiya awag na maure ka. Napikiat na nang. Sapay may pibusan tayo naglakwa kitinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang, Maturog kan, Marlon. Rabiing, itay kapayla sumanangit. Anya pa nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. sapay nagdakkel timbayad ko iti dadya recruiter na nang. Kunana nga isun ti makaamoy ti amin. Agururayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay. Talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo na nang. Naimbag ko ma, no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon kidaddo maadinguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dungag iti pamagbaga. Nanang, Amo ka di dakon ka sa pulan nga sakbaya pumanawa, kaalaag pa'y atay sweldo ka 15,000. Anya, 15,000? Kat kastamot ti saritaan mi kan ni Marlon mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaw ninyaw. Inananusak pa'y nga uray awan masidsida. Kanoray awan mamermerienda. Inananusak. Tapang panunutak tay 15,000 nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. nanang, Marlon, ayan ti sweldo nga'y. Di 15,000. nanamar siya. Amo yung matakas ti tinapasama kanya. Hindi lang mabalin tawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta, tong palan ta, Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jakpay nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay ditoyan, tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito'y kwartak dito yun, ana. Mano day taya? Sangarye bulan. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may marsya. Kanya kumano ka barbaraw? No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayong kariyo kanya. Itan. Alam na na. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alam na na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabala na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung dak ana na. 15,000 ti kumboy ko. Na, ay sanay. Ikariga takla baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, marlawn. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron insan Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akit awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga iti busbusak insan. Ay na, saan mo problema ang dayta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron insan. Inkarit ngamin kanina na nga pagnamayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmag. Nala, di ka mandanagan, insan. Ta sigurado na ito eh. Saan kanto na mapike? Agyaman na kinsan. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensyakan naawan na ipautang ko kan kaiday. Awan, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements sa rumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko.
Pinapintas ko ti balay mi, ken inya la akti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababaina. Alakastan, tigayem mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbang nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Hello man pay kani Princess Ramos dito Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni Kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kasdya nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudong mga lugar. Amok tumatla ang agas-gastusan dyan kaya nga asawa na. Apay, Nora, itay kapay asuman na udit ah. Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay ar-aramidam a report itaabulan? Uwan idi kalman pay lang. Aya, isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga, Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga, tila managlagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tane, nakababay na One mat kit di kakaiso na ana i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Uwan alis Kasi nga minalugan ti kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Dalpasen, Nora. Na-test driver. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit plan mo nyo kaano tayo arumwar? Tapno, baka pa-share tayo, mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay, kit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man no dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nala. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan. Wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko.
Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pa kasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan mi. Makada pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ang kadini Nora, Lisa. Madlaw agin inyo di tinaparan tayo. Itay paya pumanikyor. Wan nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na ah. Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanang taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kinkwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito eh. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag ni nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umaya ti pusiyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod, aglag to akam pa idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa iba nga friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, inuhan nga gapu kanya, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga man nagaway. Imbes ang naragsak ka kumaanagga po iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayim ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga outing. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang kumaabayadan na. Anya, ay naglokaw. Unak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rin kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niyaman ang tiaramidin na, bay-bay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito iladawan ko dyan na pananming nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Gato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso.
Pang old fashion lang daan mo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbaga am to man di gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Uri kas kasano, andamot lat na panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Rum, haramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmaya tupay. Yung pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may isa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik na nukas di apagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak, agyaman nak. Ngam na saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubarahan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kanong ay pasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan ko na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran niyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang nga. Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa'y itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanda kay Dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaam mo. No kayat mo,
Ag-extend ta pa iti may isang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang diya kakadwa ta. Ay, saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala ang arod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Wan angam dumala ang mataja ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Uston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dito alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mi tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Sige, dara sama, agsubli ka adagos. Day, jayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayem na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka mateng, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katuan day to ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay na'y akas namot yung tibagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwarta. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataan mo kat ilibre na. Anya, Naituro ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawanak nga agmayman sa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun nga'y. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Namnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente ming agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito, ma'am. Kan bayadan nyo ba tantiran tayo dito,
Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y, awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay taybos mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati busyo ta kasaok man. O may ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla karapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapol amataming kayo anaimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpailaan. Ay na, wala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-ado nga'y datang alabaak. maganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaid nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kunanibos. Anya matanan. Dahil tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo na. Apay, aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak ta impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Mabaanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo, aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod tada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ah. Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na mo't gayam tinaikatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngam saan? Adda ululbud mo. Day tangamin ka timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo't. Madingamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayam nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Wala, ngam adamot paggastusan niya tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko? Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem, anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis Takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwarta ka pang libre kan ka.
Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? Owen, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka, ha? Owen ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish, Ha? han gaya nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nak. Nakarik na kamatlaan ng Nora. Ay nano, di ka pa'y agbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman nak, ha? Tanaka-amiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti dayta ngay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, di tan tinagpatinggan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naragsak nga oras tayo manan amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Leona sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakpay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac. Kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear Manang Biyanan, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rogyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga nagkapoy to'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga ro, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayom na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta o. Ah, kano ni ading mo mga ro, ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkaponda gito'y nagaduan natin. Adda pa'y ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan atang. Ikan yung tungarod ni Antilita ah. Taditay maibus amin dagita. Sigurado amalungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ag dayta nanak ko. Ay na, gyamanak nito natangay padawat mo ati na balasang ko. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre itinatang. Ang padawat dala ang mat anti. Isupay mat amasida ah. Nang rona no kastiya kapros. Nag-asat ka kadagiti agararam kang kabalasang ko. Ang apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ah? Ay, kwa anti. Ang ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Nga mawan sa mauray may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod anti. Mayat kumaata ni bumakutin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na diya kabsamaw. Isu nga awan mayat nga agaram kang kwana.
Da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw. Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Adamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyon Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, naba inanakpay. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan niyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ile. No, apay mat ngamin nga may ranran ang awan ni Tina, no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Nga oras no sumangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabyan day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adyan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko kin kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam, Ramil. Sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray saanan. Kayat kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. Ket kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Aw, tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain kin ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angotam ka di dato tangad ko. Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tanggad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na ya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklonday di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang,
Apay nga taatunggal adag gandat nga agaram kanya. Kat kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga ta di da nagustuhan kanya. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya kamaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ka para ken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpot lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagakla ang ba't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang, no siya awan magusto kadakwada. Ni Andy, madlaw amang martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ang makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho, haan nga mapagtalkanday jay nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanya. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Hangkang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta dya kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapon nyo. Ay, napanak man limatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang ay palapal to'y ayat ko kin ka. Ang ko na ni Manang mo alyo na nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya tata? Ay sana mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan ba't nga isot ti kursuradak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag kwa dadadaulan na kanimanang mo kadagitagararum kan ka. Ha? Nakadamagan nyo, auntie? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ha? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Ngam mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, auntie. Takababain ti kasding ibagbaga na. Ay, iwang nga raw dabalasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas dingay ti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarong kar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagi jay?
Kat padpadaksan nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita. Apay nga ro, dakas taunay a panagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jack imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mutla ang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaway ti English. Ay, amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga ron ti problema. Ore karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti ka na kay tula ko ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuom dito anak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Anak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsaw. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsaw iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka manganan. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarasaraaw datutian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak datang nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. No. Oh, why? Ni, nakariin ka ba't kaya man manang? Ala, agtugaw kan tagsasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayo nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsawa iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat, anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di mo timbagak nga pa una anak pay.
Awan mo't nga rod nobyo manang. Kasano apaunaan ka nga eh. Kan kaanon tupay nga eh. Kat dumtang tulad ta, ha? Basta ang ko kaya't nga umuna ka nga makiasawa, ha? Paunaan nakpay ko nak. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga paunaan nakpay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo ada kita nga lalaki. Di damat makarek na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Katagyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatam mat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko, ah. Ay, pasensya ka matan akan niya, tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amok dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Ay, thank you nga rod, ah. Aklunak mat. Apalan ka nga min, tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Un nga rod ah. Makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call ka ni Tina. Sapsapulan na katantay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro ka nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat namin ti panagsalita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmatla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Amangan no di mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakaigtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano data ngay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Ura awan mat ah? Kuturay manang tulata at iyawa ko kanya. Aywan niya. Sige man nga ron. Kano nga agawit kayo nga tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaitoy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga ay? Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayan ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Di amok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko.
Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayim mo, Leona. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.